Kamat puson joga sengi utrai lai ya kabasau. Kijing pule ha kaniga sengi utrai ki kren syapang u Mesaya. Kakantin Mesaya kawan naga ketin Hebrew Masya. Kamut pala pensle. Haga ketin Greek pan kadi Kristos. Ka kitab Deuteronomy kalong kapkhat pra kat khot kapkhat san hadu arpau. Kat khot khat san kaya thul pa hangi yaw nong ya thul lupa uban sawan ubadai Yesus Kristus. Ustipan bakhuy umater banungkong bad Petrus bakhuy ki penangkam da ki juk ki kentin ban pensisya ba Yesus Kristus udai ukun jong ublai u Mesaya. Ujisu pensisya yalade langba ka gospel u Yohanes kalenong kabasau kat khot kaba apusan hadu arpun reu. Haba kanong Samaria ka ong. Natim ba Mesaya unsawan. Bad anda uwan unsaya thulut hangi yagi ai baro. Ujisu ulapai kitin. Nga ubakren hapi ngadai uta. Kasam khandai pusan kat khot banungkong hadu baar bad kat khot kabasan hadu banyo. Kani kasam kadai ke jingkhot ya baro ban bani bad ban gongu ya ublai ubadon bad ngi barbor. Kasam kakentu bangidai ban yaine kajinget hau bad ngimdai ban donut kum kipa Israel hameriba Henry ngidai ban gongu ya ukhun ublai ubawan daladehi ha ka Eucharist bakhut ha ka dur jong kupu baim. Kajing pule banungkong jong Paulus apostol seki Kristana kuren kalnong kabahnyau kat khot kabalai pu ar du lai pusan. Balong kmi long pa balong lang do ni riuniam kadai kajing khot ublai. Para banget lada ublai ukhot yengi bantrai ha kahima ublai bat ngiyat ha kajing khot jong u. Kumta lada ngisngo thu ba kani gadai kajing khot kalong kaba kerpang kerpang namar kitu gibayat ha kani galdi kila bantrai khambha ha kikam kahima jong ublai bania gitu kibadon la kaying kasan ka gospel jong Markus kalong kabanungkong kat khot kaba arhuai hadu arhufra. Gila ban geli halade shimen. Balai Jesu wan sya kani keperthai. Lawrence bakun udon banjuba. Jesu wan sya kani keperthai kalong ban jale persya ya usutan ban bread ya kajing mani blai thau ban yalam biang ya keperthai sya kajingen ban im riu blai ban mani ya ublai basisya. Hagawai kasni saban kat bau Jesu dang yat ha kasnong Kapernaum kasnong jong Petrus baru Andreas. Jesu ulai rung ha kasinakok ban duai lang ban pulei ban sneng ban kraw lang ba kajing tho bakhoy. Kidong pai kasinakok kilakot yaw Jesu ban mauru usim ya kani kalan ban hikai yaki badon ha kasinako. Haba kibriu kila yo sngo kila lengo namar ka jihingkai jong u kai per na ka jingkai kistalan. Kabaar ubriu ubasyong sui ularong ha kasinako ban penthun ya ka jingkai jong Jesu. Kani kajing penthun umen sim baman kanyai beteng namar haka gospel Lukas kalong kabasau kat khot kabakhat lai. Haba uksoi umla ban penshoy ya Jesu uksoi yu ong ba unwat lat da kawai pat kalenti ban penshoy ya u. Kumta haka ni gospel usuitan ula penthut ya Jesu pat yu Jesu ula be ya umen sim baman na uta ubriu. Kitu kibriu kibayu i pa Jesu ube ya uksud na uta ubriu baro kila lengo
barkana majung u kasapret keleng haga Galilea. Jingput kun. Kini kijing pule kihikai yangi berengkong. Moses uya thulpa ya kijing wan u Jesu syagane keperthai. Kebaar u Jesu ulawan ban penduk ya kikam jong kusui. U Jesu upen i hangi ya galenti ban poi syableng. Bad haba ngitngan u a jing ba mengi. Kabalai ban poi syableng ngide ban kongu ya ki hukum jung. Khudai sibun ikitu baro ki basya skor bad ublay un kurhu kudo ya pi baro. Khudai sibun.